Alex Waiswa Mufumbiro akutte Anita Amongi Wamubwati ne Mpuuga ku mukolo gumu n'abazinga ku bwati empaye ne zibakankana amagye ne gayiika ne gabeetolola gabakuume ng'abantu bakuba endulu ey'oluleekereke. Mpuuga nadda mu mulyango mu mugongo gwa Anita Amongi bwati neyekweka ng'embeera egayegaye. Amugambye Alex Waiswa Mufumbiro nti ffe tukwanirize waffe Busoga anti abadde agenze Busoga ono Mpuuga masayansi okuziika muganda w'omubaka eyafudde nengo eyafudde abadde wa national platform omukolo NRM neguwamba kati Mathias Mpuuga asamba ne bamututa ba NRM baba NRM nga yakutte ensawo ya speaker Anita Amongi abakutte bwati n'agamba twaniriza Mpuuga ene waffe situlina kye tumukoze tetumuvumyeko wadde oluyi wadde ekikonde naye bo bakutte muganda wange omusoga e Buganda ne bamutulugunya olw'okubanze kati nezo empisa Masayasi azireke azzeeyo ensimbi z'omiwa omusolo ze yabba totadda mu kutulugunya abantu nti ate n'Anita Amongi ne kamuba abiyogerere seba bali wano abatayidi abasoga nenda okubebaza obutebisa mu mbeera nga babisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga mukubire ku mungalo kuba nkola ya Busoga okuba tuli ba Luganda ndidi nti betwogera binzo twawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'aba Uganda mubona enguudo eridi tuteeta wano mu kibuga Museveni bwe yayita yako bantu ziranguudo kyokka ndikulira bana babakanga baliko bamwe enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere kudosanga bintu Busoga bengedosa kudose tuzira nguudo tuzira amalwaliro mulobe kudosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza eno Busoga tuli bakadaaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya wewabawe emisanga egiriwo mulobe kugisiba ku kadaaga mwamukuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusinga ku misango gitali gije ekyo ndikubasaba busaba Honorable Anita Amongi toyirabuka edikukuvuma mukazoyewumula ekyo nenze nkyogere kubaniriza Alex Waiswa Mufumbiro I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange mbaire nina okwogera ekyo mama kadaaga muleke kola mirimu gyo okupulezente mama muleke abeewo ali mirembe olemi mama waife atubeereirewo mwamutoola mu ofisi eyo mwamusuula eyo kale mumuleke aweereze mutamutaakumbeera ye muli ku mutaaku ate mwide mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika nimwe ababaka b'e Busoga mwireku ove ku mama kadaaga kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti Waiswa afiire nga wa national unity platform wairabe NRM nimwe muli kubiriza omukolo tuikiriza aye abaire tayikiriziganya nankola ya bugubuzi kibumba abankumire kulwa national unity platform nibanange mwena mwebale n'abaije wano kulwa muganda waife seba bali wano abatayidi abasoga nenda okubebaza obutebisa mu mbeera nga babisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga mukubire ku mungalo kuba nkola ya Busoga okuba tuli ba Luganda ndidi nti betwogera binzo twawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'aba Uganda mubona enguudo eridi tuteeta wano mu kibuga Museveni bwe yayita yako bantu ziranguudo kyokka ndikulira bana babakanga baliko bamwe enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere kudosanga bintu Busoga bengedosa kudose tuzira nguudo tuzira amalwaliro mulobe kudosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza eno Busoga tuli bakadaaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya wewabawe emisanga egiriwo mulobe kugisiba ku kadaaga mwamukuba mwamuwumuza kumusinga ku misango gitali gije ekyo ndikubasaba busaba Honorable Anita Amongi toyirabuka edikukuvuma mukazoyewumula ekyo nenze nkyogere kubaniriza Alex Waiswa Mufumbiro I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange mbaire nina okwogera ekyo mama kadaaga muleke kola mirimu gyo okupulezente mama muleke abeewo ali mirembe olemi mama waife atubeereirewo mwamutoola mu ofisi eyo mwamusuula eyo kale mumuleke aweereze mutamutaakumbeera ye muli ku mutaaku ate mwide mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika
nimwe ababaka b'e Busoga mwireku ove ku Mama Kadaga kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti Waiswa Mufumbiro wa National Unity Platform wairabe nalemu nimwe muli kubiriza omukolo twikiriza aya abaireta ikiriziganya nankola ya bugubuzi Kibumba Abankumire kulwa National Unity Platform nibanange mwena mwebale n'abaije wano kulwa muganda waife babali wano abataidi abasoga nenda okubebaza obutebisa mu mbeera nga ebabisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga mukubire ku mungalo kuba nkola ya Busoga okuba tuli ba Luganda ndidi nti byetwogera binzo twawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'ama Uganda mubona enguudo eridi tuteeta wano mu kibuga Museveni bwe yayita yakoba nti zira nguudo kyokka ndikulira bano ababaka nga baliko bamwe enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere kudoosanga bintu Busoga ebengedoosa budoose tuzira nguudo tuzira malwaliro mulobe kudoosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza eno Busoga tuli ba Kadaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya webabaawo emisango egiriwo mulobe kugisiba ku Kadaga mwamukuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusinga ku misango gitali gije ekyo ndikubasaba busaba nale balita Amongo toyirabuka edikukuvumbamu kazooyo yewumula ekyo nenze nkyogere kuba ninza Waiswa Mufumbiro I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange mbaire nina okwogera ekyo Mama Kadaga muleke kola mirimu gyo mukupulezente mama muleke abeewo alimiremeke olemi mama waife atubeereirewo mwamutola mu ofisi eyo mwamusuula eyo kale mumuleke aweereze mutamuta ku mbeera ye muli ku mutaaku ate mwinde mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika nimwe ababaka b'e Busoga mwireku ove ku Mama Kadaga kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti Waiswa Mufumbiro wa National Unity Platform wairabe nalemu nimwe muli kubiriza omukolo twikiriza aya abaireta ikiriziganya nankola ya bugubuzi Kibumba Abankumire kulwa National Unity Platform nibanange mwena mwebale n'abaije wano kulwa muganda waife seba bali wano abataidi abasoga nenda okubebaza obutebisa mu mbeera nga ebabisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga mukubire ku mungalo kuba nkola ya Busoga okuba tuli ba Luganda ndidi nti byetwogera binzo twawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'ama Uganda mubona enguudo eridi tuteeta wano mu kibuga Museveni bwe yayita yakoba nti zira nguudo kyokka ndikulira bano ababaka nga baliko bamwe enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere kudoosanga bintu Busoga ebengedoosa budoose tuzira nguudo tuzira malwaliro mulobe kudoosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza eno Busoga tuli ba Kadaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya webabaawo emisango egiriwo mulobe kugisiba ku Kadaga mwamukuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusinga ku misango gitali gije ekyo ndikubasaba busaba nale balita Amongo toyirabuka edikukuvumbamu kazooyo yewumula ekyo nenze nkyogere kuba ninza Waiswa Mufumbiro I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange mbaire nina okwogera ekyo Mama Kadaga muleke kola mirimu gyo mukupulezente mama muleke abeewo alimiremeke olemi mama waife atubeereirewo mwamutola mu ofisi eyo mwamusuula eyo kale mumuleke aweereze mutamuta ku mbeera ye muli ku mutaaku ate mwinde mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika nimwe ababaka b'e Busoga mwireku ove ku Mama Kadaga kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti Waiswa Mufumbiro wa National Unity Platform wairabe nalemu nimwe muli kubiriza omukolo twikiriza aya abaireta ikiriziganya nankola ya bugubuzi Kibumba Abankumire kulwa National Unity Platform nibanange mwena mwebale n'abaije wano kulwa muganda waife seba bali wano abataidi abasoga nenda okubebaza obutebisa mu mbeera nga ebabisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga mukubire ku mungalo kuba nkola ya Busoga okuba tuli ba Luganda ndidi nti byetwogera binzo twawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'ama Uganda mubona enguudo eridi tuteeta wano mu kibuga Museveni bwe yayita yakoba nti zira nguudo kyokka ndikulira bano ababaka nga baliko bamwe enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere
kudose tuzira ngudo tuzira malwaliro mulobe kudosa kuwana nsonga ng'amaliriza eno Busoga tuli bakadaaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya bw'obaawo emisango egiriwo mulobe kugisiba ku kadaaga mwamukuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusinga ku misango gitali gije ekyo ndikubasaba busaba nale balita Amongo toyirabuka edikukuvumbamu kazoolo yewumula ekyo nenze nkyogere kuba ninza Waiswa Mufumbiro I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange tumaire nina okwogera ekyo mama kadaaga muleke kola mirimu gyo mukupulezente mama muleke abeewo ali mirembe gye olemi mama waife atubeereirewo mwamutoola mu ofiisi eyo mwamusuula eyo kale mumuleke aweereze mutamutaakumbeera ye muli ku mutaaku ate mwinde mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika nimwe ababaka b'e Busoga mwireku ove ku mama kadaaga kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti Waiswa afiire nga wa National Unity Platform wairabe n'alemu nimwe muli kubiriza omukolo tuikiriza aye abaire tayikiriziganya nankola ya bugubuzi kibumba abankumire kulwa National Unity Platform nibanange mwena mwebale n'abaije wano kulwa muganda waife seba bali wano abataidi abasoga nenda okubebaza obuteebisa mu mbeera nga yebabisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga mukubire ku mungalo kuba nkola ya Busoga okuba tuli baluganda ndidi nti byetwogera binza otwawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'amba Uganda mubona enguudo eridi tuteeta wano mu kibuga Museveni bwe yayita yakuba ntuzira nguudo kyokka ndikulira bano ababakanga baliko bamwe enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere kudosanga bintu Busoga ebengedosa kudose tuzira nguudo tuzira malwaliro mulobe kudosa kuwana nsonga ng'amaliriza eno Busoga tuli bakadaaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya bw'obaawo emisango egiriwo mulobe kugisiba ku kadaaga mwamukuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusinga ku misango gitali gije ekyo ndikubasaba busaba nale balita Amongo toyirabuka edikukuvumbamu kazoolo yewumula ekyo nenze nkyogere kuba ninza Waiswa Mufumbiro I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange tumaire nina okwogera ekyo mama kadaaga muleke kola mirimu gyo mukupulezente mama muleke abeewo ali mirembe gye olemi mama waife atubeereirewo mwamutoola mu ofiisi eyo mwamusuula eyo kale mumuleke aweereze mutamutaakumbeera ye muli ku mutaaku ate mwinde mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika nimwe ababaka b'e Busoga mwireku ove ku mama kadaaga kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti Waiswa afiire nga wa National Unity Platform wairabe n'alemu nimwe muli kubiriza omukolo tuikiriza aye abaire tayikiriziganya nankola ya bugubuzi kibumba abankumire kulwa National Unity Platform nibanange mwena mwebale n'abaije wano kulwa muganda waife abali wano abataidi abasoga nenda okubebaza obuteebisa mu mbeera nga yebabisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga mukubire ku mungalo kuba nkola ya Busoga okuba tuli baluganda ndidi nti byetwogera binza otwawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'amba Uganda mubona enguudo eridi tuteeta wano mu kibuga Museveni bwe yayita yakuba ntuzira nguudo kyokka ndikulira bano ababakanga baliko bamwe enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere kudosanga bintu Busoga ebengedosa kudose tuzira nguudo tuzira malwaliro mulobe kudosa kuwana nsonga ng'amaliriza eno Busoga tuli bakadaaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya bw'obaawo emisango egiriwo mulobe kugisiba ku kadaaga mwamukuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusinga ku misango gitali gije ekyo ndikubasaba busaba nale balita Amongo toyirabuka edikukuvumbamu kazoolo yewumula ekyo nenze nkyogere kuba ninza Waiswa Mufumbiro I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange tumaire nina okwogera ekyo mama kadaaga muleke kola mirimu gyo mukupulezente mama muleke abeewo ali mirembe gye olemi mama waife atubeereirewo mwamutoola mu ofiisi eyo mwamusuula eyo
kale mumuleke aweereze mutamuta kumbeera yemuli ku mutaaku ate mwine mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika nimwe ababaka b'e Busoga mwireku ove ku Mama Kadaka kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti Waiswa Mufumbiro wa National Unity Platform wairabe n'alemu nimwe muli kubiriza omukolo tuikiriza aye abaireta ikiriziganya nankola ya bugubuzi kibumba abankumire kulwa National Unity Platform niba nange mwena mwebale n'abaije wano kulwa muganda waife seba bali wano abataidi abasoga nenda okubebaza obuteebisa mu mbeera nga yebabisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga era mukubire ku mungalo kuba nkola ya Busoga okuba tuli ba Luganda ndidi nti byetwogera biyinza otwawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'aba Uganda mubona enguudo eridi tuteeta wano mu kibuga Museveni bwe yayita yakoba nti zira nguudo kyokka ndikulira wano ababaka nga baliko bamwe enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere kudoosanga bintu Busoga ebengedoosa budoose tuzira nguudo tuzira amalwaliro mulobe kudoosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza eno Busoga tuli bakadaaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya webabaawo emisango egiriwo mulobe kugisiba ku kadaaga mwamukuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusinga ku misango gitali gije ekyo ndikubasaba busaba nale balita Amongo toyirabuka endikukuvumbamu kazoyewumula ekyo nenze nkyogere kubaniza Waiswa Mufumbiro I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange mbaire nina okwogera ekyo Mama Kadaka muleke kola mirimu gyo mugubule sente mama muleke abeewo alimiremeke olemi mama waife atubeereirewo mwamutola mu ofisi eyo mwamusuula eyo kale mumuleke aweereze mutamuta kumbeera yemuli ku mutaaku ate mwine mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika nimwe ababaka b'e Busoga mwireku ove ku Mama Kadaka kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti Waiswa Mufumbiro wa National Unity Platform wairabe n'alemu nimwe muli kubiriza omukolo tuikiriza aye abaireta ikiriziganya nankola ya bugubuzi kibumba abankumire kulwa National Unity Platform niba nange mwena mwebale n'abaije wano kulwa muganda waife oyo ye Alex Waiswa Mufumbiro mukwase bukwasa microphone ebigamba ajja bisengeka Mathias Mpuuga nsamba akankanye galubindi nezigwa empali nezigujumira nabula okuyingira mu ttaka batachajaayo nekweka mulira mugongo gwa Anita Amongi nga tajaayo nekweka mulira mugongo gwa bakabanu ba NRM nga tajaayo ne balaneka kwekuba bwama Mpuuga wadde tulyamu bulijjo ngo tulyamu luseke mwana wa taata bulijjo tugeta bugesi kumbe oli wa NRM alimba NRM pure atawoomedde muli okuwangala kuno kutulabisa ebintu batayi bange ani yali amanyi nti Mathias Mpuuga nsamba ensi erivayo n'ategerekeka nti akolera NRM buli kyakola kati wa NRM twale bagenze mu lubiri yagenze nga wa NRM agenze okuziika agenze nga wa NRM tagenze nga wa National Platform kale tuswala netuswaluka tuswadde netuswaluka nebeebu bebatendeka bebakumakuma bebateekateeka abanene bakuno abebitibwa bakuno bo bakolagana na NRM bakolagana na Museveni kubba buli kimu mwesimye muli ba muwendo muli ba maanyi naye kaseera kajja kutuuka era nga bwe katusaka kaka Mathias Mpuuga nsamba kati oli muswavu otana okutambulira abantu babadde otambulira mu bulijjo kubanga okimanyi wazza omusango otambula nabo bali banguzi banno bwe mugirya bakale muli bamulaba ki enensi yammwe kale mbagala nnyo mwenna abaganda bange mikwano gyange Omukama Katonda nsaba abankuumire tujja kuba nno tuddamu ebigambo okubyogera dunda banabakkiriza naye nga twogera nga amazima tetukkiriza babbi Mathias Mpuuga nsamba muguguze mubbi muli wanguzi Waiswa Mufumbiro nga bwabyogedde na buli ali enguzi mutayofiiriza ggwanga lyaffe oza ggwanga lyaffe mabega tulina okulwana okulanga Uganda egenda mu maaso enegenda tyanga abantu ab'olubatu ensimbi bazibba ne bazeekomya bo ne beegaggawaza ne beeyagala nga balala bali mu kukaaba omuwi w'omusolo akaaba ate wa musolo yeeyagala yagabana ensimbi z'omuwi w'omusolo
kale mutuswaza nnyo muli lumbe lwennyini bantu mmwe mukama abankuumire tujja kuba tuddamu batayo mweraba